Vlada, 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 da, da, da. 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 Skor 4 mesece smo že zaprti, okužbe se kopičijo vsak dan. Kaj narediti ne vem, pa saj vlada tudi ne. Vem samo, da tako več sploh ne gre. Testiranje se vse povsod opravlja, tudi cepil se kdo sem in tja je že. Precepljenost menda rešitev je za stanje to, če le cepivo vmes ne bo pošlo. Vlada, 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 da, da, da. Vlada, 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 da, da, da. Testirat sem se šla že v ponedeljek. Je test pokazal, da je vse okej. Še cepit bi se šla, a cepiva zame ni. Tako bom pa v samoizolaciji. Že dolgo je, odkar sem bila v kinu, v operi ali gledat šla balet. Televizijo prižgano imam skoraj čisto celi dan, prav butast vsak dan je TV program. Vlada, 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 da, da, da. Vlada, 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 da, da, da. Upam, da do maja vse to mine. Na morje bi bilo fino malo iti. Držim pesti, da cepljenje doseglo bo ljudi in na dopustu srečni bomo vsi. Vse skupaj mi že prav močno preseda. Družiti še vedno se ne smem. Na morje tudi jaz bi šla, a se močno bojim, da kakšne kazni hitro ne dobim. Morda pa na morje bi šla z mano, potrdilo nama jaz lahko dobim. Tam skupaj bova čakala, da vlada javi nam, da je varno se odpraviti še kam. Vlada, 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 da, da, da. 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 Vlada, 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 da, da, da.